JK ug atong i-surprise si Sir Reggie sa ilang ka-17th anniversary ni Ma'am Jik nga na karon sa Saudi. Ug hope surprise ra iyang husband sa iyang mga gipanghata guys. You're the closest thing to an angel that I ever met. So don't you worry, I'll never forget you. No, but you can't be here by my side. After you near me when I close my eyes, so I won't let your memory come to an end. When I said tolerate. Never thought it'd be this rough. Now when it's in front of people it's okay. Cause deep inside I'm crying for my baby. It's gonna be a while before I'm okay. So now that you're gone, I know that time don't wait for no one. Duha pa. I love you. And raing picture. Raing mong baby baby. Yan si may akong basa ng message. Hi Papa, happy 17th years natong duha. Thanks sa tanan nimong kaayo ug pagpalangga namo uban sa atong mga anak. Pa, hinaot nga dili ka magbago, labi na jud nga layo ta sa usag-usag. Happy kayo ko ug wala jud ko nagmahay nga ikaw akong nabana. Sorry kayo nga usahay maldita kayo ko, pero love kayo tikaw pa. Proud jud ko sa akong kaugalingon na nakabana ko nimo. Palangga tamo Papa. Uban sa atong mga anak. Paabota og hulata jud ko ninyo. Kay pila na lang kabulan magkauban na unyata. Once again, love you so much Papa and happy 17th years natong ni Ma'am Jik sir. Para sa inyong anniversary ninyong duha. Salamat po mga happy anniversary. Pirmi ka mag-pray diha. Anniversary. Hangtod sa hangtod kita naghapon. Ay. I love you. Happy anniversary. Happy anniversary ninyong duha sir.